Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Inake benkashana kaMenzeni Phuzu Umlaza ngameva. Sisahleli kulona kuhlelo lapha lukaMabhodla ake sifune sithole. Siye sishoke njalo ukuthi ke kulolu hlelo silanda abantu abanohlonze, abantu abasibuyisele emuva kwimpande lapho sasiphuma khona. Ingakho ke silanda abantu abafana noNkululeko, silanda abantu abafana noMamaduma, basebaningi abantu abasaloke befikile kulona uhlelo ake sifune sithole. Namuhla ke ngani zakwethu ke sihleli lapha nensizwa yakaduma okuyiyona ke sithe asibizeke namhlanje kulolu hlelo ake sifune sithole ukuthi singobani thina. Sokhumbula ke ngani zakwethu ukuthi ke wonke lama video mawafuna ungahamba kuyosibheka lapha ku YouTube channel ufike usearch uthi I know my story, noma uhambe uyosibheka lapha epage lethu lapha ku TikTok ufike usearch uthi Mabhodla ake sifune sithole. Mfokaduma asikubingelele kulolu hlelo ake sifune sithole. Ngiyabingelela kakhulu abalandeli nababukeli ebeMabhodla TV. Mhlambe ke Mfokaduma ngakuthi usithatha usibheke isithombeni ukuthi ubani Mfokaduma. Masikhuluma ngomfokaduma, sikhuluma ngomfana nje umncane owakhulela eMpumbulu. Inkaba yami yawela khona lapha yana eMpumbulu. Noma ke ngahamba ngemfishane kakhulu lapha eMpumbulu. Ngase ngimuvela la indawo ebizwa ngokuthiwa iseDazinuki. Yes. Yebo, ngahlala khona ke nje isikhathi eside impela. Kodwa belokhu ngishintsha indawo ngoba sihlale nje khona la kaNdlovu ngaKaNdlovu. Le ndawo ebizwa ngokuthiwa iseQeleni. Yes. Sase sesimove futhi sase sesiya lapha yana ke kaCutshwayo. Yes. Yebo kunjani impela. Yes. Mfokaduma sithe nathi asithathe igxathi mfethu sik-invite lapha kwaMabhodla ke sifune sithole ngokubuka mfowethu ulwazi okuqhamuke nalo lapha na ku TikTok ma social media njalo njalo. Sithi asikubhize namhlanje mfethu ukuze ukwazi ukuthi uzosikhanyisela because lapha kwaMabhodla ilapha esithekela khona impande sibuyisela abantu kwantu. So siyafisa ukuthi abantu uma beqhubeka bebuka lolu hlelo la kwaMabhodla bese bethola ukuthi bangobani sisuka phela sisuka khona. Mhlambe Mfokaduma ungakwazi mfowethu ukusicacisela namhlanje ngoba besihleze sikubona ukhuluma kuma social media ukuthi usicacisele bukhoma ke namhlanje sikhona kulolu hlelo. Baba Mabhodla, ngiyafisa ukuthi ngiqale ngijule ngokukhula kwami kuqala before nje ngifike echazeni izinto eziningi ngoba ziningi igameko engihlangabezane nazo ngenkathi ngikhula baba. Okuyizona ezingenze ukuthi ngifunde izinto eziningi ngempilo because ukukhula kwami ngikhule nje bengile ngane lena ihlukile kakhulu. Bengenge ngithi mangilele ngibe naleso siphiwo nami sokuthi ngizibona ngumuntu osukelele kodwa futhi efike ephuma emzimbeni ahambe. Uma ngiphuma ngihamba ngiyibone sengathi sengingena into engathi ingoqo. Yes. Eya nje ngaphansi komhlaba. Uma ngingena la ngaphansi kwale ngoqo ngifike ngaphansi komhlaba ngiphile lapha yana bengiphila ke ngaphansi komhlaba ngihlale nezalukwazi namakhehla khona. Impilo nje nakuyaphilwa kunemizi no round abasezingeni elihle kakhulu la ngaphansi komhlaba. Into ebiyenzeka ngiphinde futhi ngiphaphame ngizibone bihlala nje lento lena yenzeka ngoba bengingagcini ngokuthi ngiphile ngaphansi komhlaba kuphela. Bengibuye ngibe umuntu ozibonayo futhi esuke ndiza ngilikhulu ishodi ihamba emoyeni ngizibone futhi sengathi sengiphila kwamanye amazwe. Yebo nakhona futhi ngiphile kakhulu emoyeni, ngiphila kwamanye amazwe futhi emoyeni. Kwenye inkathi ngizibone sengathi ngiphile emaweni, ngihamba emaweni nakhona futhi kweminye imizi futhi nakhona emaweni. So ngumuntu obenalezo izibonakalisa enjalo. Ngiyaphuma ngiya ngaphansi komhlaba. Kwenye inkathi ngizibone ngindiza ngemoyeni nakhona ngizibone sengathi ngiyaphila futhi kwamanye amazwe. Yabo beka impilo yami nje ikhule injalo ebusuku mangilala nje ngiba nalezo iziphiwo lezo. So lezo iziphiwo lezo izona ezingenze ukuthi
ngi-experience izinto eziningi ngempilo njengoba ngiyaye ngihlezi ngibachazela abantu abangilandela kakhulu ukuthi impilo isemoyeni kakhulu ayikho enyameni ngoba ngangisuke ngiunderstanda lezo zinto lezo ukuthi mina ngiphile kakhulu emoyeni ngangokuthi baba amabhodla nginabantu engibaziyo emoyeni mina so lokuthi uma sengivukile abantu angibazi kodwa mangilele ngiyaphila noma ngakuthiwa nje futhi sengivukile labantu angibazi kodwa futhi mangilele enye impilo futhi ebengeke ngiphile so lento ke ibiyenzeka kakhulu baba okunye futhi obekungimangaza kakhulu ngangena entweni engathi iuround inomnyango uround uma ngena kulento lena engathi umnyango uround ngiqhamukele kwamanye amazwe engawazi kodwa kulamazwe lawa kuphila khona ilwane zodwa ngiyangena nje kulento ngoba umnyango walento ngathi uJerry like mufaka isandla nje uphumela ngala uphumela kwamanye amazwe so leyo nto futhi beyenzeka ngimncane uthola ukuthi ngiyangena kulento ngiyafika la ngifica ilwane zodwa ngiyadlala futhi ngidlalela nezilwane lana yabo nje bekwenzeka izinto eziningi nje imangaza izi strange ngempilo yami mangikhula ngingane bake babuza abanye abalandeli la nganginonkululeko kodwa ke ngoba ngiyabona ukuthi ulwazi lenu luhambe nawe uyazi ngendlela emangilalela ama video akho lapha na ku TikTok ngendlela okuchaze ngayo indaba yeIceWall sengithi ngikubambele khoneni namhlanje engakafiki nayo unkululeko uyochaza ngendlela yakhe ukuthi ithini indaba yeIceWall baningi ababuza ukuthi why yagadwa kangaka ukhonani ngale kweIceWall baba mabhodla nababukeli yes walithinta udaba olujulile yes khuluma indaba yeIceWall inkinga ke la ikhona ayiqali ngeIceWall iqala ngomhlaba ukuthi wona umhlaba umkanjani ngoba abanye bathi uyindingilizi yes abanye bathi uflat kuvela izinto ezihlukahlukene kufanele siqale lapha indaba siqale nje impandeni masikhuluma ngomhlaba baba njengoba sengishilo ngathi umlungu akakunika iqiniso umhlaba ulona ibhola umhlaba uflat sonke silaphansi emhlabeni yebo yabona emva kweIceWall yeminye imhlaba yeah le mhlaba bona bayikhomba phezulu bethi umhlaba uyibhola yes ila phansi sila phansi sonke eplatini yebo la eplatini sonke ngale kweIceWall kuneminye imhlaba eminingi kakhulu thina sisesenta so laba bathi umhlaba uyibhola uyaphenduka shoot amampungu no lutho umhlaba uflat silana phansi nje ngale kweIceWall kuneminye imhlaba eminingi kakhulu lento lena imka nje na baba masikhuluma ngomkhathi sikhuluma ngamazwe aseinkanyezini inkanyezi lapha namazwe kufana nokuthi amazwe njengoba umlando wethu uyakusithatha uyosiphosa kephi uyosiphosa lapha emkhathini yebo njengoba ngishilo futhi ngathi kwaqhamuka imoya phezulu neyaphansi leyo moya iqhamuka kuma stars amanye amazwe la amanye amazwe ubuka ama stars phezulu ijule kakhulu indaba yama stars ngoba lapha kunamazwe yebo so uma usuku ubuka ama stars nje phezulu ubona amazwe kunamazwe lapha deep lapha ekujuleni komkhathi yes then ke bese uyabuya uzongena la phansi kuthini omunye umhlaba futhi lo obonayo la neminye futhi imhlaba eminingi ngale kweIceWall bese siza ngaphansi nakhona futhi kusayimhlaba eminye futhi lemhlaba baba ngikhulumi ngento engithinzwa bethi ngikhuluma ngento engiyaziyo njoba ngishilo ngathi uNkulunkulu ngisayingane ubenginike leso siphiwo so ukuthi ngiye ngizibone ngingaphansi komhlaba ngiphila khona ngaphansi kuyaphila baba kunamazwe amahle futhi kakhulu civilized ngalendlela ngangokuthi izinto zakhona lapha ngaphansi baba umfula yalapha yana round bakhona ungazi ububuka kanjena ungafisa ungavuki kuhle ngalendlela xa kukwenza njengoba usuku ubona lezi zinto zoma 3D kuhle lapha ngaphansi baba kakhulu so la mhlaba ngiphilile kuyona kakhulu bese sekuzoba nangala ngaphandle futhi njengoba ngisho ukuthi bengiyake ngene entweni engathi yilento lena iuJerry ewumnyango bese ngiphumela kwamanye amazwe nakhona futhi ngalana emaceleni kwethu kunamazwe amaningi kakhulu sizwe sakithi esinawo la esiphila nawo la emhlabeni njengoba sikhona nathi yes ukuthi ke begade iIceWall laphana ingoba bayazi ukuthi thina basithathe basibeka ejele ngokolwazi basicolonize umqondo sina sifana nabantu abahlele ejele ngoba sinekwanga iqiniso sazi ukuthi umhlaba uflat sazi ukuthi njalo umhlaba uyindingilizi kanti umhlaba unjani uflat amazwe bawakhomba phezulu kanti
sila phansi sonke. Yebo sila. Ukuthi uma ufuna ukungena uphumele komunye umhlaba kunama gate khona la. Yebo kunama gate khona la. And kunento abantu abangayazi. Ukuthi kule mhlaba le eminye kuphilana. Omunye uzoyibuza lokho ukuthi kuyini ephilayo. Ngaba abantu abafana nathi. Ngoba umhlaba senguqalile ngasho ngathi umhlaba waqala ngabantu ababeyilwane. Abantu bebengebona abantu njengoba sengichazile umlando ukuthi bebeneziqu zezilwane. Kunamazwe ke okuphila lezilwane zonke ezizabakhona emhlabeni. Kunabantu baba bayibaba amahashi. Umuntu kodwa uyihashi. Izwe labo kuyiphilela bona. Yes. Bese sekuzoba abantu abama-alien. Kunamazwe wabo kuyiphilela bona. Ama-reptilian kuyiphilela bona. Kunamazwe ahlukahlukene nabantu abahlukahlukene. Kwenye inkathi kuphila ama-aliens uthola ukuthi ayafana nathi. Kodwa umehluko uthole ukuthi mncane kodwa bama-aliens bona. So lapha emva kwe-ice wall kuphila idalwe eziningi ezihlukahlukene. Nayo ke ingozi la ikhona imibuso yi2 emhlabeni. Khona emkhathini ngiqale khona. Kunombuso wobumnyama nokukhanya. Nalapha yana futhi le emhlabeni la sikhona imibuso omibili. Kukhona eyobumnyama neyokukhanya. Phansi komhlaba kukhona eyobumnyama nokukhanya. Sona ke njengoba befihla kanje indaba yokuthi singazazi lezi imfihlo ingoba bayazi ukuthi thina basidayisa lesizwe lesi ama-Europeans basidayisele embusweni wobumnyama njengoba siphethwe isystem siphethwe isystem yobumnyama lezi idalwe eziphethe umhlaba baba ezinye eziningi siqhamuka kwamanye amazwe ngangokuthi uma uzwe kuthiwa kunezifo ezofika izifo eziningi ayisekho ngokwenyama zi-spiritual bayahamba bayokhuluma nalezi ilwane eziphila ngale bese sezeza kuzelana izilwane eziningi then bese seqala izifo ama brand amaningi akhona ngayengezwa elithinta umfowethu loyo nto lena ekhuluma ngama brand ukuthi ama brand kunokungcola okwenziwayo ama systems omhlaba yebo uqinisile operate abalezo zinto ilezi idalwa lezi eziphilayo ngale eqhamuka lapha emva koma ice wall yes bona bayahamba bayokwenza idini nalezi idalwa zobumnyama bese bephatha isystem yomhlaba ngokumnyama kahle kahle basidayisa besidayisa enhlanganweni yobumnyama yebo kodwa akusho ukuthi ke la emhlabeni kuphila unhlangano yobumnyama kuphela uhlukene kabili umhlaba umbuso okhaya nobumnyama kodwa bona ukuze bezosicolonize singawazi amaqiniso besibambe besivalele kahle ejele abasifihlele ngomhlaba ukuthi umhlaba operate kanjani yebo awufihlo lo mlando ukuthi abantu bokuqala kwakuabantu abamnyama umhlaba oqala kukhona abantu besifazane lo yade ngokuchaza ukuthi umhlaba oqala kanje abayifihla yonke ke leyo nto manje bese bezoveza ke lokokwabo ke manje ukuthi ibale limhlophe ibale lafika kuqala emhlabeni Adam no Eva wayemhlophe yonke ke lento isishintshiwe manje sebecindezela ibale lo original elimnyama baba uma sekuthiwa sijule singakhohlisani manje awukwazi ukuthi uthi kunomuntu uNkulunkulu ambumba ngomhlabathi bese eba umlungu masithatha umhlabathi suxova manje liphi ibale liphumayo elimnyama yabo so nazi stories zabo hamba masujulile ubaphi kubona lento ayikho kahle kahle izitori zakhiwe lezi yababa engelona iqiniso izibacindezela umlando weqiniso so kufanele besibeke ejeleke ngoba umqondo uyingozi emncane kodwa uyakwazi ukuthi umuntu acolonize ngolwazi ongelona wena uzukhola ukuthi ulwazi luyilona lapho usukuhlele ebumnyameni usukuhlele ejele so sibekwe ejeleke ingakho imap kufanele ihlanazele ulwazi kufanele ihlanazele ingakho kufanele wakhelwe ikole uzofundisa lokho kwabo ingakho ungafanele wena ungazazi ubuwena uniko kwabo ngoba bakubeka ejele bacolonize ngokomqondo yabona mawusukhuluma kanje mfowethu mhlasimpe I think nalabo abahleze bene debate ngoba khona abaye bathi umhlaba uyibhola baqhamuka abanye bathi umhlaba uflat njalo njalo sengiya ngokuqonda ke manje uma ukhuluma kanje ukuthi umhlaba uflat because abantu abaningi bebenako lokho ukuthi hayi umhlaba hayi uyibhola bathi mangabe kuukuthi uflat pho ilanga lisithela kanjani yini ehambayo between umhlaba nelanga angani njengoba nje ngiphinde ngichaze babantu kwaye bezoyizwa kahle abantu ubusika ngala kuthina ngalena eEurope kuyini kusuke kuba khona kuba yihlobo kubona siphambana kanjalo ilanga ke lisangala okwamanje ngoba bekusayihlobo njengoba kuqala ubusika kuthina lizomuva liye kulolu hlangothi olingakubona hayi siyabonga kakhulu mfokaduma sibonge mfethu ukuthi usichazele noma sazi ukuthi ke akuthina sonke sobona ngendlela efanayo because bakhona bazoqhamuka kuma comment section nama debate abanye bathi umhlaba uyibhola abanye baqhamuke bathi umhlaba uflat so kodwa ke
sibonga lencazelo nje mfowethu osinikeza yona ukuthi sazi ukuthi cha umhlaba lona why kuvinjwe lapha na kwi-ice wall why kube nezinkinga ezingaka othola ukuthi kunabantu nje abafuna ukubophela ukuthi ufuna ukusuka la uye komunye umhlaba njalo njalo masiloko esiqhubekile lapha mfokaduma sifuna ungayishiyi ngaphandle le ndaba kaYeshua because baningi abantu abaloke bebuza hlangana nalama comments kuma comment section bethi ithini indaba kaYeshua. Yes ngiyazi abaningi bebeyibuza nankululeko kodwa unkululeko nayo uyofika ichaze ngendlela yakhe but ngifisa ukuthi ngiyibuze ngoba wakwayithinta ibuka enye yamavideo akho ithini indaba kaYeshua ngakube kufanele nisimkhonze ethini uYeshua noma mhlasimpe uYeshua kanankingi wala eAfrika njowabesha abanye mhlasimpe ithini indaba yethu noYeshua because badidekile abantu abanye bathi sikhonza uJesu oneyinwele ezinde onamehla blue lo Jesu bathi uyiforeigner abanye basho njalo bathi uyiforeigner lo Jesu lo Angiqale ngixwayise kuqala baba. Ngifisa ukuxwayisa abantu bakithi ngesiHebheru kokuqala. Yes. Baningi abantu abakhuluma ngoYeshua, Yahuwah kuthiwa kwayinkathi kukhulunywe ngoNkulunkulu ngegama lesiHebheru. Ngicela ukuzoxwayisa abantu kakhulu okokuqala ngifuna ukuvula ngakho nje ngesiHebheru. Uma sikhuluma ngesiHebheru, isiHebheru akulona ulimi laseAfrika okokuqala lokho. Yebo ke kube nenkolelo kubantu ekuthenini amaHebheru abantu abamnyama ori uYeshua wayemnyama yebo kuyiqiniso lokho baba yebo uYeshua umuntu omnyama wala eAfrika kwantshontshwa kakhulu imilando yakhe yayutwistwa yayiswe eEurope yes yebo kodwa ngemhlazane sebakha uJesus Christ bantshontsha kakhulu izinto zaseKemet eEgypt zo Heruna Asethe Black Madonna yaba uMaria kwakhiwa kwantshontshwa nakhona kodwa nangalana kwaphinde kwazontshontsha nemisebenzi kaYeshua yebo ngiyakuvuma lokho nabantu futhi beBhayibheli kwantshontsha imilando yethu yaseAfrika yingakho ngisho nawe mase kuthiwa hlala phansi ijula manje uyababuka abelungu baqhamuke eEurope yes lapha yana eEurope babehlangana nokukholwa ngoba ukukholwa kona eBhayibhelini kukuthintwa oEgypt iEgypt eseAfrika eyayionwa abantu abamnyama ngoba phela lingekho iArab eEgypt yes kwakukhona abantu abamnyama ofara abamnyama amakhosi amnyama uma ngakhosi bangaphosisi inkosi yokugcina kwakuyinkosi uKhufu yayimnyama mangaphosisi umnyama yabo so Egypt ibuswe ofara abamnyama kwahamba ke yacolonizwa amaGreek amaRoma namaArab so mayifika labantu bonke bafike bentshontsha imilando bambi nayo kwafika amaGreek nakhona afika colonizer ngenkolo ebizwa ngeCoptic Church kwafika abantu ababebizwa ngokuthiwa oTolimi uAlexander banomgameko wabo ngenyaka siyongena egamekweni zabo nababazenze Egypt kwahamba kwangena amaRoma nabo afika bacolonizer amaRoma ke ona kakhulu wona nkosi yami ngoba imilando athi mayintshontsha eseyotwista lapha phesha bahamba iAfrika yonke kaMaroma besuka ke beEurope beza la eAfrika eEgypt bafike bebulala abantu amaRoma bethuma amasosha umbuso wenza lokho kubiza kuthiwa uConstantine yebo uyena wakha zonke lezi zinto lezi bayazazi abantu abazumlando kakhulu inkomfa oCouncil of Nicaea yebo zonke lezo inkomfa ba create uJesu wa createwa kodwa kwakuntshontshwa imilando yaseAfrika wathuma amasosha eza la badla eEgypt yabuyela ngakubona kwashiswa ngisho nelibrary kaAlexandra eyayikhona yashiswa abantshontsha imilando yonke bathuma namasosha futhi laba basikhona ukuthi kunemilando khona yantshontshwa yonke imilando yaseAfrika la eSouth Africa yonke imilando kwavalwa ngeyihlahla babazi kahleke ukuthi le Africa yonke into yaqala la babefala ukuthi kufe lokho emlandweni kuvalwe ngeyihlahla ke la eSouth Africa imbhalo yethu yayikade ikephi yayikade ilapha yana eQumha Yesu bantshontsha imbhalo khumbula ukuthi okhokho bethu kwakuyingcitha buchopho zokubhala ngolimi lwethu lasendulo angayishile esiHebheru uyofika kuyona ngolimi lwethu lasendulo olalibhalwa njengeyinombolo thina eAfrika sinolimi olalibhalwa njengeyinombolo asinasi isiHebheru lolo limi leli lona elahamba laba unozala wazo zonke ilimi zalana eAfrika yes
kodwa masuhlehla ngomlando nakhona ufuka uthola ukuthi abantu abamnyama ngoba ngishilo ngathi baqhamuke izilwaneni babe connect kuthele party kuhamba kwangena leyo limo ngeke ngisagxila kakhulu ekichazeni ukubulawa kolimi ngoba kwagcina nje inomlando omude indaba yolimi but ngizokhuluma ngolimi lwethu lokuqala oluyinombolo okhokho bethu yiba abaqala lento yokubhala babebhala ematsheni even neart yibe bayiqala babeyiqopha ematsheni namanje mangase uhambe uye ematsheni uzofika uthole art yamakhoyisana indala ngizama ukulungisa abantu masibatshena lezi zinto bathi namanga yipi imlando yeBhayibheli entshontsho yeAfrika babehlala ehlathini okhokho bengakwazi ukubhala ngoba bawazi umlando ukuthi abelungu basikhipha kwi-civilization ithina esaqala yonke into even ukudokotela kwaqalwa leAfrika la iAfrika yikhaya lodokotela ithina esaqala ukulapha babeyiphupha imithi beyenza ithina esaqala yonke i-civilization yomhlaba ekhona la ukubhala kwaqalwa yithina sasinendlela yethu abelungu bafika neyabo bacima indlela esasibhala ngayo sasinolimi lethu bafike bacima konke okwethu basi-introduce okwabo basikhipha kwi-civilization yethu then basebenza sengathina sasingazi lutho babhidliza nalesa sihlala khona futhi yebo indawo zethu bayibhidliza zisakhona ke kodwa ama-building yebo uyafika uwathola Bathi-ke la ngikhona ngisolimini lesiHebheru ngoba ngifuna ukuqala khona ngoba lo mlando ujulile ngiyabonga futhi ukuthola leli thuba lokuthi ngikwazi ukuthi lento lena ngiyichaze. Sona-ke isiHebheru ngale nkathi amaRoma engena laphayana e-Egypt ngoba kwakuhamba isikhathi kwangena amaRoma nabo bantshontsha imlando yayiswa le-Europe kwaqoqwa yonke into kwabulawa abantu amasosha ehamba ebulala abantu iAfrika yonke yayisisiyiswa lapha yaqalwa phansi-ke sebecreate incwadi abazocolonize ngalabantu. Bhayibheli baba kuyona incwadi engcwele yaphefumula uNkulunkulu. Abantu ngiyafisa ukuthi bakwazi lokho ngoba abantu bayeke bephikisana. iBhayibheli yincwadi eyantshontshwa eAfrika intshontsho amaRoma yayiswe eEurope. iBhayibheli alihlanganisa lutho neEurope nomlungu iBhayibheli. Bantshontsha imibhalo yaseAfrika bayitwista bayithakatha. Yes bayoyithakatha lapha eEurope. Babuya badla iEgypt kwangena amaRoma eEgypt yabuyela ngakubona iGibhithe. Badla iNorth East Africa lelizwe libizwa ngokuthiwa manje uIsrael. Kwakuyi North East Africa wangewona uIsrael. Empeni state sakwaIsrael bazakhela sona ngo1948. Into yayizolo leyo ibasanda kusakhe bengeke istate sakaIsrael. Yonke lento esiyikhuluma manje kuthi uIsrael izwe elingcwele bazakhela lona leli lizwe into engelona kodwa bebefeka imlando yakephi yaseAfrika sebeyikhipha yes sebedle lamazwe lawa bawa-owner. So umuntu umebuka manje ke usebonani lapha eEgypt hlala belunga ngisesekhona ama-Arab abelungu sekuxubene kodwa kwangena amaRoma colonizer antshontsha imlando kwahamba amaRoma avukelwa ama-Arab waphela umbuso wabo kwangena ama-Arab ayintshontsha futhi lelizwe alidli Egypt namalento le nama-Arab ayafika eEgypt aqhamuka phi ama-Arab wona eSaudi Arabia abelungu baqhamuke eEurope bobabili bayigebengu labantu badlile kodwa eEgypt mase ngathi izwe lawo nathi siyakholwa ngoba nama statues akhona lapha yana bawadubula ngithi amakhala uwabone vele ngenamakhala yini baba wadubula amakhala emcabanga bafihla umlando ikhala uyalibona leli khala lomuntu omnyama amakhala amaningi bawaqala kabusha ezinye issues bayipenda kodwa kwakuyimlando abantu abamnyama becima umlando yonke lemlando yeBhayibheli kwakuyimlando yaseAfrika yantshontsha yiswe eEurope yaqalwa phansi. So iBhayibheli akuyona incwadi engcwele incwadi yantshontsha eAfrika yiswe eEurope saqhamuka yabo nje abahlonipha belungu thina sihlonipha abantu abakude nokukhola fe ngabe sihlonipha thina into zethu lezantshontsha kuthina yebo ke kuukuthi bacolonize lamazwe lawo ngale nkathi ke sebeqala lolulimo ke lolu ke sebesonta izinto. Siqala lapho ke isiHebheru beyisonta lesi. Siqala lapho ke isiHebheru sebecindezela ulimo. Imibhalo yethu eyibhalwe ngathi thina sasibhalwe ngamaBantu language sibhala ngamaBantu language. Kodwa kusuka ke phi kusuka kulolu limi elalibhalwa njengeyinombolo. Yes, ilona elazala amaBantu language yonke lona. Beshawa yini na? Beshawo ukuthi njengoba imibhalo seyingakubona akuvele emlandweni kube sengathi yimbhalo yabo leni umuntu obonayo ayisiHebheru sikhulunywa yini sikhulunywa abelungu uzoyitshena ukuthi amaHebheru kwakade kuwabelungu angithi isiHebheru uma ngihlebela abantu ngibatshena imfihlo sasusela kwi-Yiddish ulimi lolu lase-Europe ko-German kwakuyi-Yiddish lalamaJuda namhlanje kuthiwa amaJuda ongewona amaJuda kwakuwulimi labo kwaqala lapho ke into yesiHebheru ke kwase sesifonwa lolulimi lolu lususela kwi-Yiddish isifana kalo se-Yiddish nokuhlanganisela iyolimi ngoba benzelani khona imlando izovuna bona kube singathi lento eyabo
ngeke baliveze ulimi lase-Afrika bazoliveza kanjani ngoba phela lizobambeka ukubhala kufana kubonakala la so bakufanele betwiste izinto betwiste umlando so isiHebheru siqale kanjalo ke ingakho ke ngixwayisa abantu ngithi abantu isiHebheru abanciphise kancane ngoba ngisho emoyeni asikho emoyeni baba ngiphilile phansi komhlaba ngiphilile endaweni eziningi emazweni amaningi asikho isiHebheru ukhona ulimi lakho lebele nalolu limi engilishoyo eluyinombolo kuphela emoyeni asikho isiHebheru iyona ke into yangenza ukuthi ngicwaninge indaba yesiHebheru kwenzeka kanjani isiHebheru singahlangabezani naso emoyeni uma umuntu ephiwe ngoba umuntu uphumile kakhulu emzimbeni ephila njengoba sengichazile umlando wami ngisamncane yes pho kwenzeka kanjani singabibikho isiHebheru ngoba phela uma okhokho bethu babekhuluma isiHebheru kufanele ngabe emoyeni thina sasifica isiHebheru masikwamanye amazwe asikho why so ngase ngifike ngithola ukuthi no into abayenza bazakhela ulimi labo lemhlabeni bacindezela olwethu oluyinombolo la twista lacinywe emlandweni then base beqala ke isiHebheru so isiHebheru lulimi lokhohliswa nolimi lenkohliso uma wena ubhizi ukhuluma ngoYeshua ukhuluma ngomuntu ongazabe hayi ngisho uYeshua yena uYeshua umsindisi yes sasithi umsindisi thina uNkulunkulu akayena khona ngisanoma uyawe manje into ekanjalo kodwa usonini nanini yebo ngilendlela yethu yaseAfrika iyona eyayiholi bacindezela okwethu bayokutwista but ngenxa yokuthi abantu abazi balokho bephakemisa ke lezi zinto zesiHebheru ngoba bona bayitshena ukuthi isiHebheru esiholi kanti no so bengifuna ukulungisa negama futhi ano igama lakhe akusiwe uYeshua umsindisi umuntu omnyama owalana eAfrika wazalwa ngokwenyama hayi ngomoya wantshontshwa yes wantshontshwa wakhuka waphendula wampheka wabuye seyiforeigner lakuthini sekuthiwa umlungu nakhona futhi sebedestroye ngisho ivangeli lakhe uYeshua wayezobuyisela abantu kuma laws of universe kwimvelo ubuntu ukuyithanda eminyama wazalwa uma wakhe nobaba wakhe beshadile akazalwa ngumoya yes yebo wayeshadile nonkosikazi akazange zafela izono zabantu futhi wonke lo umlando uqhamuke neagenda eseshintshiwe sewumlungu eseyiswe lapha eEurope kuphela wayezofundisa abantu wenzelani na kunento enithintile ejule kakhulu ngikhathi kade nomfowethu uDumo Lwelanga wakhuluma ngendaba yesibeletho somkhathi yes ukuthi lapha emkhathini umuntu umehamba kuno 3 days ayofika ahlale ngawo lapha yana esibelethweni somkhathi yes yabona lo daba alithintile uthinta udaba olujule kakhulu nami ngisazocizelela kwi-account yami but uYeshua ke nabaprofeti baseAfrika babezofundisa abantu ukuze mabefika kulo 3 days bangabhajwa yingakho ebafundisa ukuthi banenhliziyo ezinhle yenza komunye okuhle into ungayenzi komunye umuntu ongeke uthande wona ukuthi yenziwe kuwena ngiyezwa impela ukuthi uYeshua uyefundisa kakhulu ngalezi zinto zama frequency nalento yengqondo ukuthi iphakade noNkulunkulu ingqondo yomuntu nalento yokconnecta everything ama energies ama meditation uJesu wefundisa lezi incwadi ekuthiwa zaduka eBhayibhelini kuthiwa lezo incwadi lezo kwakususwa zona because zayizofundisa ngomuntu nengqondo yomuntu ukuthi sisebenza kanjani noThixo neuniverse injalo impela wayefundisa ngama laws of art ekutshena ukuthi uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuwe kunokudla okufanele ungakudla ukudla awudli noma yipi inyama ekufundisa ukuthi i-diet yomuntu wayenzelani uma usuhamba emhlabeni kulo 3 days ulaphayana utholakala inhliziyo yakhe ilungile udlule kulesa sigaba ngoba abantu abaningi bafike babhajwe kulesa sigaba uye kwenye level yes wayithatha abantu kubayisa kwenye level yebo ulungile ulight awuzondi yabo weshu balithatha kabelungu baphendukezela yingakho bona sebesdestroya ke manje ngifuna ukukukhombisa ukuthi basidestroy kanjani number 1 bathini akusaphilwa ngaphansi komthetho kwafika yena uJesu safike sagezwa ngegazi lakhe mase beyawuphendukezela ke manje umlando ngala ufundisa abantu badlule kulesa sigaba kodwa bona sebethini akusaphilwa ngaphansi komthetho kodwa lo Jesu lo wangampela lo esithi umsindisi wayebuyisela abantu emthethweni kaMdala angani uyabona ke bathini bona akusaphilwa ngaphansi komthetho bakudayisa kahle bakudayisela komubi yabo bakubopha awuboni kodwa wena bakuhlukanisa noNkulunkulu yabo yebo so babuye futhi bathini
hayi masusukhethe yena uJesu lo wabo ususezulwini sekwanele konke basidivide futhi kanti lo ngalena yena ubeshumayela ngani ngama laws of universe eshumayezani ngobuntu bambanani thandana bona bayasidivide angani uyabona lenti ifavor bona manje bahlukanisa noNkulunkulu wethu bahlukanisa nobuntu basidivide nemvelo bahlukanisa yes uma sebebuya ngalaba kufundisa elinye ivangeli ngale kodwa ufika uthole ukuthi umsindisi wayefundisa elinye ivangeli angani uyabo so indlela abasicolonize ngabelungu kahle kahle lo Jesu okuthiwa Jesus Christ siboshiwe ngalo uyijele kubantu abamnyama ususile eqinisweni kaMdali ngoba ususe emthethweni kaNkulunkulu kwathiwa sesigeze ngegazi lakhe asisaphinde ngaphansi komthetho ngicela ukubuza ingane encane inasi isono ayinasi ngoba ayikoni esinjani esake singathethelwa ungakazalwa esinjani esingathethelwa ungakazalwa asikho isono ungathethelwa sona ungakazalwa but indlela esacolonizwa ngayo ukuze yonke into esizoyibona ngaleni ishelela iagenda yabo iphase kanti ngalena kuyeshua wayedlulisela abantu kuleya level so kuningi esingakuvezela khona okujulile okutwistiwe kodwa at the same time kuyasilimaza thina ngoba kuyasusa kwi-nature nakumdali nakwi-diet izona zonke izinto so basiqedile basingcwabe nje siphila ngokuthi besonte ivangeli likaMsindisi bemshintshe naye bayomakha